Tunlai ram ro puile ral thuam lama palian ho ro puina langsar na tak pakhat chu missile la om lutuk mai ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi ani ti la kan soi sual om lawe anei thei ram po India ram telin ram tlem de chau an lani Intercontinental Ballistic Missile te hi ram le ram mai ni lo khomual pui pakhat atanga khomual pui hran nuclear ral thuam manga waka na tur ania KM sanga zanga athui chin chunglam ka phate anni tunlai ICBM then khat hi KM sing khat sang ni athui ka phate ania an thlen phak chin hi athui turu emawang le anral thuam pai te hi arap thak emawang hian engram tan po hla om top an shim mai ani aka chuana hi chi hrang hranga then ania sailo khurchung atanga ka chu chi te hi ania achung khu na siamin mandon huna akhur atanga ka chu mai chi ani sailo bik hi sipaiten vengin uluk taka enkol nima se mel maten an hriat pal hlau chuan ven le lak sun mai harsa ania wang hian missile danglaka ahim tok lo dewa ngai ania ma se mu mai ero harsa ve tak tur chuani submarine lance ballistic missile submarine atanga ka chua chi ania anni hi hla omber le himber tura ngai anni athan chu mel matan zon mu mai an harsa an himbika an ka turam panin thui tak tui pui chung rila an kalson zung thei bok nen hriat lo lam dai atang po in mel maram chu an sai dep thei don ani heavy trucks anni hi mobile launcher ni in kongchia le mun kil khor dewa po hla tak tak thlengin aphur koi theya an man na lam tura zirin an phurson zung mai thin rail konga kalson tir thei chi ania anni po hi mel maram ka tur azirin anda son theya mobile launcher tho ani ICBM te hi ka chu anni hian an thlo dan chhong thuma then ania boost phase might course phase le re-entry terminal phase ti te in then ran ani tunlai chuan thiamna alo sang ta a missile pakhata warhead pakhat chaw mang to lowin atam zok chu multiple independently targetable re-entry vehicles thiamna mang ani to a omzia ber chu missile pakhata warhead tamtak anda khom ta ani chu heng te phei hi chu hlau om top ani top maya entirnan Russian ICBM R-36M hian warhead som apai theya pakhat chaw po hi keloton zanga somnga atanga zasari somnga achak theu ani mi nuai chuang fe thina US in Japan kho pui pakhat Hiroshima a bom thlak little boy kha keloton som panga achak chaw ani tuna kan soi R-36M warhead som zinga pakhat chaw po alet enge mozat achak ti na ani chu warhead pakhat chaw po in aman thei thowa pakhata anman ero chuan 20 MT loi achak ani thung chumi omzia chu he missile pakhat hian North East India hi miron beita se missile chu an ka chuan nuwa achunga warhead ho chu an du na hmuna kaldar lein khopui lian poimo ho hi chu asop chle don ani arap thak viau don ani ICBM ho reng hi an speed asang ema aven na ka thlak na turin tlak tak hi engram ma in an la siam chuak lo bok an ka chuatir boost phase a akap thlaman ani lo chuan ka thlak ngai na omlo tukania boost phase a wakap man tur chuan hlatak atanga ka angai don si akap chetu tur athlen ma in chak takin alo thlok man don tho ani an speed hi achak wang lai hian relate somni pali vela chakte ani te reng maya hei wang hian melma in anram lam panin an lo kap chuak ani ti an hria ani chuan ICBM veka ka let bak chu ti wak ngai na om lowa ngai ani khomwal pui dangka phak Intercontinental Ballistic Missile te lo dang a ti che thei tur anti ballistic missile then khat hantar lang talokila Russian A-135 hei hi kumsang khajakua somkua panga khan an mangtan to a Intercontinental Ballistic Missile te lo danga ti chetura duan ani US ground-based mid-course defense system hei hi National Missile Defense NMD ti hriat bok ania kumsang khajakua somkua pakua khan hlo tling takin arol ang hi an tho tir thei to ani Israel Aero 3 kumsang ni som pasari khan service tura zi alu ani Indian Prithvi Defense Vehicle Mark II Mission Shakti kumsang ni som pakua ni kum March ni som ni pasari khan Abdul Kalam Island atangin lo tling takin test patlang to ania
tuna hian drills ngai tur zong apal tlang to a sarkar atangin deploy theina order nga mek ani Prithvi Defence Vehicle Mark II chanchin tlem hantar lang talokila he anti ballistic missile hian anka chuana hmun hual ver atanga KM zani somriat pathuma intercontinental ballistic missile omte chu asang zong point achu chhevek theya a target ti chetur hian second khata KM soma chakin KM sang khat zani vel thlenga sang athlok theya KM zathum somriat ai sang lova chuan second khata KM pasari point palia chakin athlok theibok Prithvi Defence Vehicle Mark II hi 3-stage missile ania stage khatna le stage ni na in kop hian kiloton som pasari point pani ania a stage thumna hi kiloton pakhat point pariat ani avoi khatna stage ni na te hian fuel ton som paruk point pasari aphur thei ani tichuan he anti ballistic missile hi mission sakti aka project 1 atanga siam chhuat chho ani bok